That pen natin ito man ko next item station lang. Pinige 17 November 2022 non-itum ke do ke Difu railway station along Nipai Nipu ang ke mihai yung lang da ke ban thike Nipen mihai Sikkim medam ni phansi non training hong bomlo nangathon non Nipu Nipai Nik ke nitum Sikkim da mihada convocation program 20 year ni asi 20 year ni convocation program lage masu thailong po nang kan thelo ke surprise lo ni metang ni tumata la so lang ke surprise ni ne lo ke thek lo ben mang khwa mo se mo namuk lang po mo le lo te siong lang bo mo nanti itum train happen lo 4:30 nang le je train se 8 o'clock se dipu nang ram lang det itu manchu det lo nang ke kibi lo first ke fight sidun bo ma long direct pair of them train no train experience so ni ga thak sidu thak birth long पर के नहीं क्या बेर लो नहीं क्या video birth tong sido first ke itu mat railway train ticket ke waiting list tong sido sistem ya confirm that pen ki hai उनके लोगों लो नितुम के B2 1819 apa sudah first time Sikkim nam bola lagi nih itu adiam lo lagi tap tumta ameng jang di fancy ready lo ajo por lo ke coba jeng si ke nih tum lo uनके sang po mo sang det lo te mo NGP lo sih nampak lang po NGP lo te mantan cetong tuh nih bye lagi po excited lagi ke jerding tu episode on train je thap lo thap tu pen lagi ke Sikkim ta jerding tu episode dampo kosono deh tak weather ta manage experience kang tungong lo friends में से तंग जी जजी से kenap ada betul lepo le tu pilo polo tenge mohon dalam kelan kan mungkin itu mereka kai lo non New Jalpaiguri ke leji pan kapek station non la soste lo Ambari Palak kata that pen natin ito man ko next item station lo nang item cherry di lo may hadak sto non kene washroom ang masa kene nongolan tong non kene ito may kai lo nam next station na po din ito station nang lepo tumi 8 o'clock 8 o'clock sinang thadong nang ke late 4 hours late mas nang le there chalo ini 6:30 nang le nang je train 9:15 itu pawai dak situ ni mai ke dak lo dengan langsung dak situ lo ni mai ke dak enon ke itu jadi lo baik ready lo asinam station number pilo pute adak pen redundancy SNTN pas setantu ni pan tampo simunong lang bo NJP station lo nang le lo musik bila to अभी ना के एकदम स्टेशन पे दम मोंगो टैक्सी दूँ बो टैक्सी उनके बैंक के SNT बस स्टैंड दम बो बस स्टैंड दम जी उधर लो फर्स्ट टैक्सी को बोला था मैं ट्रेन नंगे जिया पर बैठने में टैक्सी को बोले नंगे दालो NJP स्टेशन है लो भाई दम मोंगो मुझे तो पिक टिंग टिंग को या और नॉन के नहीं तो रेलवे स्टेशन में नाम दे रिक्शा पे से दम बो लो आज टिंग टिंग लो रिक्शा जे था बों ले टैक्सी है क्या SNTN के आदर्श तो रहता है टैक्सी से रिक्शा से बन रहा हूँ अंके तो दा NJP स्टेशन का दाम को सिलीगुड़ी SNT बस स्टैंड और दाक्स दाम को अंके itu था जो चिपन ना इता जो जी फंसी मुआन के मथा को ऐसे बस जो जी ने मैंने मुआदार ले गाँव से चीनी को बस ले अभी बुते टैक्सी से तो ना को नॉन के नहीं तुम SNT ले काय लो रिक्शा को दामों थोड़ा एक्साइटेड लो इधर जो डिंग को भी सिवांग लो और ने like 2 years सब भी सिवांग लो नॉन के आधे तो जब तक वो बजट वो नॉन के ऐसे लो आधा की पले बंदे ना पूरा एक्साइटेड लो मैं आया था नेता जो डिंग को फिर तो दाम लो कौन नॉन नजर जब तक तो दाम लो आगे नॉन itu मैं सब ले रहा हूँ तो यार लगा चलो बस ये तक एंड नॉन से मैंने ब्रेकफास्ट करी बन को ठीक है
Okay, medyo like that. Yeah. Okay, excited na ako. Oh, excited no? Adim first time lang ho. Oo. Kaya pinili ito kita ma-pilot lo. Ito dumat chale pilot. Lagi Siliguri town lo. Sopik. Sopik. भैया जी पहुंचेगा ना हाँ पहुंच जाएगा ना ये आगे है। अच्छा अच्छा अब ये मोड़ पार करने के बाद से आपका हाँ आपका नाम क्या है हमारा हाँ मनोज मनोज आज तो आप मनोज मंडल मनोज मंडल अच्छा lagi Siliguri Bridge Halaputa Pulo Isiawe Laputa lo nitong kita mau to bang lo okay hala bang ye railway track lo lagi thank you कैंटीन नंग लिया लो कैंटीन नंग लिया सभी लोग देखिए ट्रेन से को मैं क्या हमसे ट्रेन लेके फ्लाइट से ट्रेन पास के 11:30 नंग ले सुबह से 11:30 नंग ले अपना नंग के ट्रेन नहीं क्या हमसे जो अंगे ने क्या फ्राइड राइस itu chocolate nongkin itu mencetak lihat dan nongkin bahas pengong first nih admission nongkin po kiceng siar nih dak sekim kadang gitu dak senti nama nongkin dak ano kami dak ano ada ano so dia ano kami loh nih angke ninu hala solom se kami ninu tuh ke hala solom se kami lah itu ikan so kayak arling topik mati hala gol kalian pada dalam kota tuh mati tem das kan kang kang hong dem no SMP itu kang hong dem kelas 10 lo anak po kelas 10 Siliguri lo. Kalau kini tu tu ni bas nang le lo, dah ke kang hong lem lo ke, SNT. 1 hour. 1 hour late lo 11:30 potong sinale. Ikang tiap penujun tu mula so itu langat deh tu dah kang hong lo first time itu ni bang ceng ada experience lo. Adim thala lo andung na. Keno ni tu bar po. Ini tu bas long lo pada sen nomor 74. Nama ke Siliguri kan ke bar lo. Siliguri kan tampo. Tipo gengtong lang sa namatang. Pasok. Ganito motor ng lelo. Gengtong kalong sa dola. Para train ta late, bus ta late. Ang pergi hotel ng late. On kita ko. Pwede ka trim no nito ngayon la pigano kasi pinia video ko lang si pinechot mo open up sa ngo chatong